Pa najviše mi je smetalo na poslu koji obavljam, iako sam imao dioptriju -7 na kod oka, prije PPK. I onda sam prije 3 godine kod vas na klinici se dogovorio s doktorom Bilićem da ćemo napraviti skidanje dioptrije. I to smo napravili i mogu vam reći da sam vrlo zadovoljan i još uvijek to traje, međutim međuvremenu se pojavila ta siva mrena. I evo, to smo riješili sad prije mjesec dana, tako da jednostavno to je za mene kao novo rođenje. Kad je to sve obavljeno u tom nekom periodu 20 minuta, odmah isti čas sam vidio kad sam izašao sa stola, odnosno sa operacije, da sam već bolje odmah vidio. Drugi dan sam vidio super i kontrola je to pokazala. Jednostavno, kako da vam kažem, u svemu je preporod. U prirodi mi je najljepše sa životinjama, sa psima, kad sam s njima u pokretu, u druženju, kad ih hranim. To je jednostavno preporod. Vidiš sve jasno, sve super, znači jednostavno preporod. Svima koji imaju problema sa sivom mrenom, glaukomom, dioptrijom, vjerujte mi, ne 100%, nego 300% računajte na kliniku Bilić Vision.